Тирания полностью разгромлена. Вечная слава героям нашей Родины. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет, писал ныне покойный Евтушенко. Жизненные истории людей, о которых речь пойдет дальше, наполнена не только счастливыми, но и трагическими страницами. Эти трагические страницы – Великая Отечественная война, навсегда омрачившая их молодые сердца. Мы начинаем новый проект «Память», в котором будем рассказывать судьбы тружеников тыла и участников Великой Отечественной войны. Итак, первый сюжет о Нигманово-Сакие. Смотрим. Biz işlerini sizke Allah Teala yozmasın. Biz 20 kişiler oradan işlep bürdük. Ekmek 500 gram. Var bir vay misten sanımaydı kendi veittiler. Elge aşız tavaydı tutar. Bıraktıkta tavaydı tutar. Mene var şalay işledik. Per 20 kişi yok falan. Gel Kaçlar tabi teller işledik. Otlar yegebilmezler kasır. Ne bollar? Evet yüzümüz ot yegep, otla yüzümüz korap. O kaç taşıdık. Maşine yok. Yalgagat. Evvel yolları gagat taşıyoruz ağaçına. Ondan postunu yol postop. Yalgagat taşıyoruz. Yalgagat. Maşina yok, sağ bile gidedim ne ortamanka. Ona kilsek yozgılık, ışfal taşıdık, inpaşlarımız kaç olup. Kaçır ise sağıtlarım girip gidedim. Kuracağımızda. Bizge gitme başlatmağanlar duyğunca. Böyle hükümet kıstavaydı tutarı. Ana, bir yılda sağ olup gidip solata. Sola bilen vankata hoşlattılar. Ana, oğul havalam 1 kilogram kalgusqa hoş gelmegen. Koçu tartvağa. Mine verip koydular әлігі. Noklatın aylar, uyutumuzlar verip. Geçenen için yosup, bütün ülkep, әлігі içine işlep bütkatı oşunu urak bilen uğrıp ısta. 1 gram kalgusqa gelmey bütün ıstavayt ettik bana. Bu işlet neye men kaldım. Oşu ıstavayt etip bütküncü. Sola bilen vankıta. Oşu doğmak bilen oşanıp, lesata topkata eş, oğa teşişleven min bana. Kursak ot isteyen. Mişekte doymasıydım. Vay eğer yosmasın balam, biz kurganı kurma. Allah Teala'm yosmasın. Biz sormayı laktık koy. 90 yaşıma beni uğramayı sızlamayı işledim. Bana gaysır uğramı 94 yaşım. Сообщение о победе над фашистской Германией стало счастливым известием для миллионов советских граждан. Вот как вспоминает этот день наша героиня. Сельсовитке қоғаз келеді. Болларны әлігі Бабицка келіп олып кетіп отырадылар. Сельсовет бар еді. Қауия тұрсын сельсовет бір цитатыл еді. Соғыш тоқтағанда да ол әлігі біз сыяратылаңда ош сатамыз әлігі. Тырнауыз білән тырнап. Трактор жоқ, машина жоқ. Қол білән тырнауыз білән тырнап. Ош сатып батат едік. Отқа мінген, бұлак көтерген әлігі сельсовет председателға қауия тұрсын. Міне ол ура қысқырып бізге барды. Соғыш тоқтату деп. Вот и все то, что хотел вам сегодня рассказать. Будут новые выпуски, будут новые жизненные истории о людях, которые писали историю нашей страны. С вами был Салават Мадиев.
До свидания.